Alright guys, te mga ijon kini semli te bun nap deng jong pi kibaya kali mo syapang kane ko online business batre kumno kamai kumno na kane ko online business te anda ngang ala batai pi ba ha kane ko online business pi abdan kam ban join shwa pin sala ban tre kane ko online business lem kumta em pinomla re ban tre kane ko online business pinomla re ban kamai bun nap deng jong pi em pi kwa ban kamai kane ko online business pi kwa ban kamai pi sala po jar ka sisngi pi ibang ban ya ka jingyo jong ki we henre yala de pade phimnut ban dala ong ban invest pade pi kan randin pi ting pen ban pi perkat pen ban bakane ka de ka ba thok la ne ka ba scam nga yala de ngala de biya lang ba te sa ke ka ba pi pin arta tin ba ong bala da nga ngam pad ya ling ba em te ngaru ngadon ni kata kamen sim banting ban le kani ko anan business men shwa por banga yi rei ngihaban te kata ka first step ladangi ngihaban te kata ka first step te ladangi ngi kwa ban kamai lada pi ting pi kan ran denam pinuma are ban kamai bat pinum sngo thu ire shpang kani ko anan business